Tom Cruise pham lamda kedom mo ay inak pada sida kamay tang dragolo khiba nei di budon tang in bai mai ber sing budunda magi Ini pugi sanoi sih nasta cuma apa international level da sau namai papan lapa mandi Manipur mani India ki bicara boti basi nasta itu ilah masih sanoi kompurs kusu yau dana cuma India ka sau kompur Manipur na tamai da ilam tam dekai ya itu bisu nahadi cuma ba apa sanoi sih turun dana ilam tam namadi malam kita Pangkat faham semua kami sana sudah. Mereka perlu begini bertahan membangun cari. Amadi, kalau leba institusi sanroisi usul head matung dah semua apa semua kita kaya perlu ni ada si ada betul juga do sana si. Matang kita apa tu leba isi kita pangkat kita leba artikel 2060. Isi kita pangkat kita leba suba world championship dah. Ekoi Manipur sanori kaya haba mana mati laka tu December haba Delhi ne pangkok tu national championship उसकी करना बा गोल और सामने से Manipur की या भैया को ने खाली हाई वो सामने से उनकी मरता है हम तब यार को Manipur सिगी हाई वो इसी की sanori का जी यार कने हाई ने खाली मतलब तो नंतर बसी की निया मोहम्मद लेकर आई की संसार से या पुन मम्मा हम तब की साथ कर दो वर्षों Siapa malam kita tahu world event sana pemasan asal tahu kami mana pada asal buat mati papi wahai kita leba kaya nanti masih ini mati kira sini ibu begini kami pun dah hal ibu mana perjalanan hari sana wisi sebelum cibi kita mati malam kita sana masih orang bio mati Manipuri nanti bahas di cekor pada yang susah ya bio itu tu belum cibi di bawah mati masalah sebelum papi bah music di mar तकी हाइगर रा ये जिनको जो सुसन मणिपुर का मरी लेना था बात हाइबरी जिनको तो की मिंगा करना तो पकड़ ना प्रेस मीडिया जी थोंगा हाइबर इवेंट सिबु क्योंकि मसन थियन पे आप लोगों हाइबरी मियाँ मुंडा क्योंकि समम ना पे आप लोगों का प्रेस मीडिया जर्नलिस्टी द थोंग पर हेरे फिरने मसी यार दी तो भी करना तो गार्जियन सी ये मैं कहती हूँ शुरू समम ना बा थोंगनी Ang haiba singasina anak singatu lang misguide ko na puraba ama disumba national international thata purre kala si haiba na anak singi misan puraba matanda nam singuna phangwe ba government ni na ni degi pudong sa phangwe ba matanda bagi jidgo do esu mari puya ya ba yaw kana sa ji bisi ko ji esu mari pu na ya ba bijar wai mar matana sumba yang darat tu basi pun kita itu makna bagi visit kudu esok Manipur mereka bagi yang berfaham dan tanjari lerna sebelum apa visit kudu esok Manipur bagi gamari dengan apa kudu nanti apa lerna sebelum press media ada kalau itu yang dasar pun hamil batong ini kalau masih bagi yang masuk kumna yang sebidra sebelum itu masih maka tak nasi orang betul sih masih kau pikir apa